visų pirma noriu pasveikinti savo komandą su pergale ir tuo pačiu metu noriu atsiprašyti Dainavos klubo ar Dainavos Sirgalių už savo žaidėjo nelabai tokį sportišką galbūt elgesį, suprantu, emocijos viskas, bet reiktų nuo tokių dalykų susilaikyti, kas liečia pačias rungtynės, tikrai nebuvo lengvos, nes visi suprantam, kad Dainava turnyrinės lentelės gale nėra lengva ir psichologiškai, bet tikrai kokį demonstruoja žaidimą. Tai manau tikrai tų taškų turėtų turėti daugiau, bet kruopščiai ruošėmės. Ir manau, šiandien daug kas pavyko, aišku, palengvino tą raudoną kortelę rungtynės, bet džiaugiamės 3 taškais. Viskas sukrito kaip turėjo sukristi. Raudona kortelė, įvartis paskutinę pirmo kėlinio pridėto laiko minutę. Antrame kėlinyje nebuvo tokių minčių, kad čia gali būti dar problemų, nes lyg ir buvo tokių kontrišpolių Dainavos pusėje. Tai savaime suprantama, žinot, mums, kaip sakom, pasisekė ta taka, kur buvo nutraukta, jinai galėjo baigtis jau tų įvarčių. Kai komanda lieka 10, tada labiau, kaip pasakyti, koncentruojasi vienas kitam, gal labiau padeda, dėl to ir galbūt ir ne taip, kad pergyvenom, bet atkreipėm dėmesį žaidėjam rūbiniai, kad pavojingi standartinės padėtys, bet tai, kaip pasakyti, nuo visko neapsiginsi, turėjo kelių išpuolių, buvo keli neblogi Dainavos išpuoliai, bet kaip matėm, pavyko su tuo susitvarkyti ir tiek. Šiandien Sūduvos tokia gynybinė grandis gal kiek eksperimentinė atrodė. Linas Zingertas žaidė gynėjų, taip, Madų Sabotan irgi traukdavosi lygtai link gynybos. Čia iš reikalo tokie gynybiniai sprendimai, bet pasiteisinę. Turėjom problemų šiandien, tai irgi Lofsonas pasirodo, kad traumuotas, taip kad nėra smagu, kaip pasakyti, žaisti, kai kompiuteriu FIFA, bet gyvenimas priverčia bet kaip minėjau, praeitą kartą irgi tie vaikinai, kurie išeina, kad ir ne savo pozicijose, bet atiduoda visą save, atiduoda širdį ir šiandien puikiai susitvarkė ir Žygis, ir Linas, taip kad džiaugiamės to. Lucky Davidas Tomas irgi labai džiaugiasi, tapo ir geriausių rungtynių žaidėjų pripažintas ir pirmą įvartį įmušė. Ką apie šį jaunuolį gali pasakyti? Džiaugiuosi už visą komandą ir už Lucky, nes kaip minėjom, jau prieš rungtynės tikėjom juo, kad ir kalbėjom, kad turi įmušti įvartį ir padėti komandai įsivežti pergalę. Dabar tas pergalingas žygis tęsiasi, kitą savaitę į Telšius pas Džiugą. Tai kokia bus ta Sūduva? Ar vėl teks eksperimentuoti, ieškoti kažko, ar jau grįž kažkas įrikiuoti? Neatsakysiu tą klausimą, nes savaitę dar iki rungtynių, tai žinau, čia kiekvieną dieną gali viskas keistis, taip kad savaitę, sakau, daugiau negu savaitę. Taip kad matysim, gal kažkas sugrįž, gal matysim. В первую очередь поздравляем соперника с победой, они заслужили своей игрой, да, но сложно против такого соперника играть 10-ром, поэтому как бы тут была игра до и была игра после, поэтому игру после нету смысла обсуждать, потому что это дисциплина, но игру до уже после счета 3-0 тоже не имеет смысла. Видели вот этот эпизод с Ракичем? Как вы его оцениваете? Красная карточка. Тут даже нечего оценивать. Такие эмоции или просто, не знаю, как психологический настрой? Надо спросить, наверное, у футболиста, чем он руководствовался, когда делал этот поступок. Поэтому, как бы, я даже не знаю, не могу вам объяснить. Тренер Судовый, Донаtas Veličevičius, сказал, что Dainava может быть и на последнем месте, но играет не так, как последняя команда. Вы согласны с ним? Я согласен, но как бы, понимаете, это как такой тренерский респект, да, там понятно, что мы сейчас внизу и как бы сложно, но может быть по игре не заслуживаем, но таблица это самый
лучший показатель. Но пока на сегодняшний день она такая, какая есть. И что дальше, как из этого положения выйти? Никак, ну как, надо работать, надо тренироваться по-другому никак, мы ж не бросим все, и как бы это тоже не выход. Поэтому здесь каждый должен внутри себя, наверное, поискать мотивацию и как бы возможность для движения вперед, это в первую очередь. Ну а как найдет или нет, это уже другой вопрос. И, ну, как бы тренерам нужно, наоборот, ну, искать подход как-то к футболистам, искать, потому что сложно, ну, что делать. Следующий оппонент тоже большого калибра, Жальгирис. Какая будет Дейнова с Жальгирис? Пока не могу вам сказать, потому что через неделю это будет еще, поэтому понятно, что сейчас после игры эмоции негативные, как бы тут сложно что прогнозировать, что будет через неделю. Но в любом случае команда будет и будет играть. Жальгирис раздражитель, тем более последнюю игру все помнят, как сыграли, поэтому здесь как бы настраивать, я думаю, не нужно будет на игру.